It's a Friday as usual. Siyabonana ke bangani bami linjani kuzindana zonke luzo isikhathi nanti ke uhlelo ngisakhumbula namhlanje silibingelela kuzindana zonke luzo isikhathi. Thank you very much for being in touch, for listening or sharing our YouTube channel. Ezathiza sibanda lishare lapha uhambe kumbe ke lifuna ukuthi ke subscribe so that nxa senze izinto liyathola into zonke zikhona kunje ke uDodo ngiyongena lapha ke uzazivalela umnyango nxa ngingena lapha ke shaka ubonga uzavala umnyango lapha ngasi distance ke ohlela namhlanje angiqithi isikhathi phela vela ke ku try fail Trafini ngawunjani ke namhlanje ngiyobela kuhlelo ngisakhumbula uTrafini Ncube uthi mina ngikhumbula ke umnyaka ka 2001 bengikhona apha kana ekhaya bengihlala endaweni ke kuthiwa kuseNorthern uDodo Jathunqa ngikhule nzima lapha ngikhuliswa ngustep mother wayengihluluza kwamagama ngafunda eUBD ngasuka lapha ngaqhubeka siyafunda ke eNorthley High School engumuntu ke velo ngangifuniyo ubaba wayezama kodwa wayekhanya ukuthi uyehlulwa ngulo ke umama ngisebenzile ngafunda ngaze ngaqeda isikole ngangena nursing ngatrainer ke UBH kobula ngaba qualified nurse wabantu bakhe labalabo bengilandela ke abana wami ke khona ngokusala lesikole waqalisa ke ukuthi into ezingane ziyabawomela befaila benjani wangizonda ke step mother ngaphumelela ngamanager ukuthi ngithathe indlu yami mortgage ngaphela lapha eSouth Africa ngisebenzela khona kunje kade siyagula ucela ukela picture yimi ngasengisala uthe kunjalo ubaba wasentshela ukuthi ke nxa ngafuna ukuncedisa unkosikazi wakhe ke sehle ngidisown ngithe ungcona ngidisown kodwa ngikhumbula ubaba onchile ngonyaka 2019 ngihamba ngamlahla kubabami kakuhle kodwa ke soze likhohle elala August 18 lapha ngabe yakhona umama ngahle ngachanga valela esekhaya uyadubeka lo mama lendlu swazi wathengisa indlu kababa wasala ngelalutho isehlakalo sami senzana ke emthisa ngicela ingoma lana ke entembo ngichala yona ingoma ethi Cruel World khona Cruel World ngiyani ngimathikosa thembo ukuthi ngilaye lapha mana ngikudingile eyinye futhi ke entembo bona izakujabulisa ukhala Cruel umbhala wazofaka ne I think ikhona ke Cruel naso ingoma yakho ke ingoma yathi Cruel World uyizoke kuhlelo ngisakhumbula sichala kumlalelo wethu ke Traffic Movie we are living of the time on the
right ingoma-ke siyishala-ke ingalelo yethu-ke okuthiwa-ke ngu-Tryfin sethemba ubana-ke yakholisa lapho khona-ke Tryfin njalo-ke uthi-ke ubabakho-ke wakuchiya-ke lingazwanani kungasenana ngeke utshintshe lutho naze vele-ke uDavid Ndlovu ngiyangibingelela kakhulu ukuthi mina ngifike eBrithani ngafika lapha ngilo mfazi engangimthethe ekhaya kukuhle phakathi kwami la kodwa into ekhona-ke tshisa ngasuka-ke ngezikhathi zabo-UK uyakwazi omama abaningi bakhathaza ukusela amadoda ngagcina-ke sengilingeka-ke sengisiyathandana nomunye-ke usisi lo sisi-ke lo-ke wayevela-ke khona ngaseHarare but hlangane khonapha-ke e-UK ngahlalisana la ngaze ngamithisa into khona kuhluphile sesendlini sobabili sembalekele unkosikazi wami lapha-ke esalwa kabuhlungu khona lalo ngagcina sengicabanga kumele ngibuyele kwami thisa ngifuna ukutshela ukuthi amadoda asebesidlisiwe ngangayazi into engiyenzayo lo mama 7 years mbalekele ifamily yami abantu abami lo nkosikazi mfowethu ngibuhlungu ngingakwenza umngami kodwa angasenani wangixolela umngami we back together ngiyasebenza ngangihlanyiswa imali yimi-ke uDavid Ndlovu engibhala ngapha-ke ngase-England United Kingdom kuyabe phela uyabe sizweni stop uthi nansentsha bakuphakulele yonke ugcine-ke sungenye into usuhlanya usubhayiza kwamagama uDavid Ndlovu uthi-ke kwakumehlele lokho-ke kwaphosa kwaba kubi kakhulu uhawulile 7 years wasegcine bela umkakhe accepted him back abakunika abantwana hopefully umntwana lo-ke uyamsupport anti uhamba wazala egangeni ungalahli umntwana wena wahamba kawavela wazijova wangena emanqama so ungasibangela umsindo nasi ingoma yakho othe kuhlanisa ngaye-ke lalo mama sotshiye-ke imuli sisiyakho lo mama-ke utheni umama wakhona asingoma yakho DJ Sindo uyezani DJ Sindo
awuzoyothi nje sindo ingoma yakho kakhulu kuyakhathala namhlanje lokho ikhathaza besichaleke umlaleli wethu yena kuthiwa nguDavid Ndlovu wayesike wahlanya ke siyakuzwa ke emaceleni kanti hayi the grass is not always greener on the other side. That's what you should know. Manambare ke nomthandazo moyo nomthandazo ngiyakubingelela ke namhlanje chisa ke mina bengithethwe ligwele isigila mkhuba uthubayo bayothetha lo muntu ke yamfuna ukutshela manga ke ngangithethwe isilwane angikwazi ukuthi ngaphinda kanjani emlonyeni wesilwane sahlangana ke ekhaya ke eCholocho sahamba sonke siyahlala eSouth Africa njengomfazi wakhe sahlala endaweni okuthiwa se-Alexander wamphilisa kanzima ngisidla nzima ngithwele nzima ubukhwele ukubethwa ubanjwa ngenkani kurechwa into yanzu ubuhlungu kakhulu ukuthi udevelope lana into zinathi ukuthi ke every time uyafika ke endaweni impahla zami esithi ufuna ukuthi angizwe ukuthi ngilelo bana angihlobo umuntu wakho ongcolileyo ethi ke angibuza ukuthi hayi uke wayenzani namhlanje angichaya ngize ngithi ya engichaya nje akaqeda ungichaya abuye futhi azogcina sengibhinya engizantana lo mntwana oyedwa ngabona ukuthi ungcono ukuthi ke senjaze into lesi2 sengimile ngcono ngihambe ngekhipha ngoba ngangizamphilisa njani eGoli lapho lobudlongdlongo nje ngadinga indlela zami zokusikhipha sisu what discover thola amakhadi ami kwi-comment sami wangichaya ngofilele ngabaleka umngane wami esakungigcina ngabuyela endlini xa ngithi yavula ihloko zakhe zithi ngimbekezelele ezangikhazi zithi ubekezelele wena ngothi engichayele ngaqonga isibindi amapholiseni ngambophisa ndeze ngibophisile kanjani ngahlana ke lo nyubhudi olipolisi wekhanye sazi impilo yaZimbabwe okhuluma nami zeqhaza ukuthi hayenza ukuprotect yamfuna ukutshela amanga aqina sithandana shoulder to cry wona umphosa ngkhona wacela selijahalana injalo engikhuluma nje yagwetshwa 5 years ejele sengasuka sendihlala ke elokuthini eSoweto le ndoda yami leyo lipolisi wangithatha lo baba and I'm happy sengimzalele lo mntwana ngicela ke unjele uthi kasaqhuma eZimbabwe sisi ngendlela ahlukumezwa ngayo ngicela unjele izingoma ukhethile hawu mathoda abafazi bathwele nzima badlule ebunzimeni wamagama ungantholela ke engoma oluhle tifugama namathe uPenny tama rumors uPeace Magents bona uPenny siyamthola ama rumors ayindoda ke ethi ngizwa ama rumors ibizwa ukubhula ekuchawuza ukuthi yaye into right uchayelwana umuntu omanga Kasibo yembo
Aye, tatwa kubabo. Yangwena, tatwa kubabo. Amarumas, mama vela kupapa Papa Penny uzokuhlelo ngisakhumbula besitshala ke nomthandazo moyo othweke isigelekete isigelekete isigebeka ngithi Matthew Shoko ngikuphethe kwamanje njalo ngoMatthew Shoko uthi ke engeke ngafanga ukukhohlwa ke empilweni yami isikhathi sikamnyaka ka 2008 Ndidlala ibibambile ke Zimbabwe benhlala ngase Hillside asengithola ke intombi ke ebenhlo amagama la ibisebenza isenza ke emayadini lana ke uthiwa kuse Bradfield Teke bekunzima ke ekhaya kungela lutho lami khona ke ngikuthathela abelungu bami ngithi ngiyemnika layo amelela kwalinda kwaba sebusuku basuka ke abakhiwa mlawo selele ngathatha ngathandela kuyimbambayila lokwe drink kwekhokhwela ngutshontshe kumadam athake indlela kuthola kuthe kwaka sokumnyama alibhekise eBradfield ngenyawo ngihambe kusuku ukuthi ngiyibona ke intombi yami into zibe mnandi ngihlala yenza wayemela ukuthi ke athiye vulile ke igedle lencane ayilala cisha amalathi ukuze abakhiwa ke la angaboni theze ngifika lapha ngazula ngabuya ke ngalivula ke igedi kancane ngena kanti ke laba bhayiza khona wachiya ngavalelanga izinja njengeplan elihlala siyenza yaphuma ke inkarakathe enja ke isakazi zangeqela zambamba ngalimala zangiluma nhlaba umkhosi lapha nawazwapha umnikazi wendlu walayitha amalayithi ethweleke labo makhelwane babuya ukuthi ngilisela ngase ngilimele sendidabuke kakhulu ngicela igazi yonke indawo ngoba injalo ezombili zazihlanya ama pitbull opposite of apha ngadliwa lapha ke ngathi ke ngilande ngasembatsheli bengilande ke uNoma wala wathi kangazi ngathathwa ke ngasesibhedlela ngalindwa phuma lapho ke wathiwa ke ngiye Hillside police station amakhiwa ami ala uthi khambe njani ngaluza ke umsebenzi lo mnyaka 2008 umnyama onjiyana ke asoze ngafa ngawukhohlwa ngoba ngalimala lakathesi ngilezinyalo inyama kazikho enyaweni lapha lemlenzeni la sesibunu lasemahlombe lapha kalinyazwa khona yinja yibo Matthew Shoko lwana umama sahle siyaphela kanjalo ke la namhla kankwalotho ngaphi lokufaka letsheli ake ngafa ngakhohlwa wezala kimi ngiyaxolisa ngoba Mungu ngoba mude yimi ke Matthew Shoko Shoko into leni yabulalisa ndoda khambe mnandi futhi uyayo ngalelo langa yabubhejile ukuthi ke ngiyayithola kanti ke hayi uyalula ngazikhuza ke ubungana nabo dodo tekelana uyanyinya endlini zabantu lizabulawa kodwa bazwisisi babebona nje abavalele nawo umunye walunywa yinja kodwa ke into right ukuthi ke ipipi yona ikhona uzangulunywa ngcono ngoba ngayadliwa ke ngawulayo namhlanje All
yakhala intombi oNcube, yakhala intombi oNcube. Yathi yona-ke need true love, uMatthew Shoko. Bampoxa. Yayintombi oNcube leyadada la kodwa ke hayi yamlahlisa. Yambhika. Lesa uqoqa umsebenzi. Wathwalisela baba kodwa nhlanhla aqiniphelele emoyeni ngabantwana. I need true love. True love, baby. True love. Yeah, Matthew Show. Kunzima na. Be careful, be wise. Hlakaniphe. Ngela siye phambili ke. Semphethe ke vela ke. Sithembile Jiyane. Sithembile Jiyane ngiyakubingelela ke namhlanje. Impala ke le mina ngapha sengihlala endaweni oTox Europe ngise Poland. Ngibuye ngapha ngozofunda mina iminyaka yami le 26 years. Ngikhuliswe ngifundiswa ngumama engela baba sikwazi ukuthi ungaphi nokuthi ukhale kanjani umama kasitsheli. Ngilapha nje ngiyafunda umama osekhaya uthwele nzima embhadala ifees. Into embi ukuthi ke ngibuyeke lapha ngivele ngizofunda kodwa iproblem ngasengisuka ngalingeka ngasendana nomnye umfana esehlala kwapha e-university. Umfana khona ke wayelekhiwa kumbe ulekhiwa elakhona apha ke ePoland. Umpolishi lo kathesi ke ngamtshela ukuthi I'm pregnant uyala. Senze sabuya ngisa umama kunjena nje ke ngicile ke nhlanhla ngagcina ngingumuntu ohamba ukuyakhipha isisu. Ngithe ngikhiphe isisu kunjena ke angisezwa kuhle emzimbeni. Ngihospitalized ngoNovember ka2023 ngaze ngadlala lekhisimusi phakathi ngaphuma ngabo 11 January. Umama ke yahlupheka ekhaya akwazi ukuthi ibulaweni. Sehlala sami sokuhlukunyezwa kangaka ngomfana sizisa ubuhlungu. Bangihleka amapholisha khona ngiyambona bangikhale behleka. Okwamanje ngilapha ngithenge ngikhumbule ekhaya ngiyakulalela ke ngubukela Facebook yami. Chisa iMosithembile Jiyane. Ibizo leli lika anti wami umama soze bekwazi ukuthi yimi. Cela ke ngitshele izingoma. Bantu. Cela ingoma ngitshele nethandwa ke umama ahlale esitshana sibancane ethi Tsiki Tsiki. Kuthiwa nguChiki Chiki. Hayi imbiza ukuthi Tsiki Tsiki yo. Yeka Mdule. I hope so yiwa. Tsiki Tsiki yo. Azo ingoma yakho sithando sami. Basobe lapho uvula.
Machaplani ngoma sethi tsiki yo epimbizo ke namhlanje ngithele ke usithembele kaJiyane ngisakhumbula ngubheka inyoni obhalele lapha ke bheka inyoni sakubikelela sithi utshona njani lapho khona ngaleso sikhathi bheka inyoni ke uthi mina ngidawuka khona leke ekhezi endaweni ethi kusemaphisa lapho engigulele khona kwamanje sengibhala nje ke ngapha ke ngaseJozi eSouth Africa. Ngizakaze ngibuyile ngazofika kuleli lizwe ke njengabanengi ngasokola kodwa ngawuthola ke umsebenzi ngesikhathi World Cup ngike ngabamba imali kwaze ngenza ngakha umuzi ekhaya ngahlala ke lentombi ngesikhathi sami ngisakha khona le ekhaya ngahlala ephumula koBulawayo ngoba ke kulendlu yangikhaya koBulawayo ngamthatha wathi ulesizwe ukuhlala lami sakhe ngamthatha lo muntu ngamusa ke ekhaya wahlala emaphisa ngamgcina ke uMandlovu wami umsupporta mbuye egoli ivela khona kuthe ngomnyaka ka 2022 iCovid kwabala sisemaphethelweni ase ngisizwa ke izitori engazaziyo ngathi sathi ubana ke ngcono ngilubhekise ekhaya engakwazi ukuthi ngiyabuya ngafika ke emzini wami ngehlele ekhathana ngafika emzini wami ngangena ekhaya ngahle ngathola usisi lo ehlala la ngamthetha angaphumi ngathatha ifoni kaSisilwana ngahlala ke emsakazi ngathona kwabantamba amavala salala nomuntu wasa ngathola izwi ngathi asoze ngoma WhatsApp wase ndi message ethi unjani hayi ngapha ekhaya isizungu ngiyakhumbula ndoda yami ngathola ngathi izwi ngahlala kwabuyila ngalesibili kwaze wethe lesithathu ngambona ngomuntu uyatheleka uchiwa imota emdrophayi lapha ngisaze ngathola ngathi izwi wasengena ke endlini wanthola nhlezi wawula phansi umuntu wenkosi ngifuna lokumchaya ngifuna lokwenza ukubi ngangabafana bePlumtree kumbe beCholotsho namhlanje ke welisa amadada ngathatha ke into zami zonke ezakhe zonke ngasifaka ngathi kagoduke ngimxoxa kanjalo kade siyangihlupha iyancenga sizebuyela lapha eGoli ukudubeka ke isakazi ngiyabonga ukuthi angizange acte kubi kodwa acte kuhle emhla kaOctober 16 2022 lapho kwawonakala khona umuzi ukhangelwa isisebenzi ngihlalele omama labanya besaba ukuthatha umuzi abanzima umuzi omuhle olamanzi Jojo Tank TV DS konke wawuchitha kanjalo ke lo muntu cela ke ngitshalenye izingoma awumadoda idlozi lobuya ngathi uthi uyadubeka eGoli ayayayaya ngekele njalo umuntu enkosi awulanto ongayenza ngayo ngicela ke unjalo ingoma engithandayo ethi red wine nxa ungayithola UB40 ave ingoma ngilazi nazi ingoma ke ethi uyayithanda UB40
and stay close to me. Unemployment Benefit 40, meaning UB40, founded in Birmingham, United Kingdom. Decades ago, Ali Campbell as the lead vocalist. What a group. One of the best ever. Achare ngoma. Icheleke upekinywa. Ikena ngamanje mbambe ke Caroline. Caroline Tuta. Kunjani Caroline Tuta? Caroline Tuta ungaphi? Caroline Tuta sengothikile uthi ngibani. Ngiyathanda ukubingelela ke nsakaze ngiyabonga kakhulu. Mina ke ngibala ke ngingapha ngase South Africa. Igoli njalo. Benhlala ke ekhaya eCountry Park. Njalo ke ngithandana lo bhuti omunye la ichayo. Maze uthandana nomunye ochofisayo. Ukuthi vele ke umuntu othatha umntwana wami ngumuntu wayechofisa kudala. So ukuthi ndawo ngabajwayelayo kwaba njalo. I-problem ekhona ukuthi ke ngasuka ngase cheater on this Malachi Mose ngiseGoli. Lo window wakahamba layo. Kunje ke kusuke kwahlupha after ubeletha kwami ngo-2023 umntwana uphumeke emhlophe kwamagama utshengisa ukuthi nguwindi wakhe. Yena ke ubaba umntanami umela ubaba umntanami umnyama. Inkinga sekuthe lapha ke umngane wami sesuka wayenza izimanga waxoxela omunye umuntu ngoba ngimxoxele ukuthi indaba enje izahlalisa njani umntwana ombonana kayisuye. Okwamanje njalo uvalo ukuthi ke kuyafika kwami ngoba ke usisi wendoda ungivuzile wanibuza wathi ke kera umntwana lo la ngokabani ngabhudwa wami ngabani. So ngisaba ubana ngizakufa ngizabulala ngalo muntu ngumalatsha lo lolanga. Into ekhona ukuthi ngihlezi lapha eGoli ngisevalweni. Ngibonani kangaboni kodwa ngisaba ukuthi kuzafika endlebeni zakhe. Sezefisa ukuthi nganyabaleka ngingene emgodini ngicatshe. Lwana ke ufana lwana la uthi uyachaza ukuthi akazela sonke ngoba yena ke ufuna umntana wakhe. So achiyana basasebenzi bonke yena sesebenza kwenye ke i-supermarket lapha ke eJozi. Yimobhala Kiro. Unyaka lo ngithalise nzima amagapha afuzayo. Umsakazi wami. Ngedabo. Ngedangani kona bona. Eish. Ya ungedangani. Ngeke ngutshayele ke ingoma othi yena njalo othi uyathanda kuthula mntanami zojika izinto. Sesijika izinto. Sesijika izinto. Sezijika izinto.
mantasha chephesen ho 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 Ramaphosa president Ramaphosa president Senzomkhoni secretary Senzomkhoni secretary ngathi wena ukhalelami ziyojika izinto one day ke sijika izinto wena Carol zakujikela izinto unomntwana ungaswendoda ukhomba ukuthi uyathanda ukhomba abantu abajovisa amalayithi kuthi umuntu othanda into zamahala wena ukuthi bakuthwala mahala lemjovu ukata mahala na uthandi sembale kathandi njalo thandi unjani greetings mina sethola sama sonke isikhohle ke iminyaka lwana ke lapha iqembu le Highlanders boss amahlala nyama elalihlanyisa by then I was 18 years old and Ntandana one of these guys utawuzwa bani ngo 2006 lami ngasazizwa intombazana but into ekhona ukuthi ke after ama game amaningi ojaruba namaphathi umngane wakhe uzibani wabuya wangicela ngalala laye amadoda hey wayinemile nebeboss ngalala lobani bonke bongu6 adlala eLenders yebo ngangaziphathanga kodwa bathanda bonke nje ngoba bengichaza laba bafana beLenders into khona ukuthi ngamitha kodwa ngibone ngani umntwana asuye boyfriend yami mntwana ngomunye dash ngicela ukukhanga le picture enza kuthumezela yona umuntu kafanani lobani I know you speak to the guy but umntwana akala baba phathwa bonke labana ngazama ukumtshela iboyfriend yami yala yanjethi ngadliwa esishoke iplayer leyadlala la ibhola kakwazi ukuthi abalala abangu 6 so ngicina ngizikhulisela umntwana ngedwa umntwana wami siyachama 18 years ayibathothi siyachama 18 years engela baba oqondileyo uzambona le picture nesithombeni sakhe ukuthi ke umntakabani yanqaba ngibo wathi abafuna ukusho sekhulile ke ubutiza ngiyamthanda umntana wami isibongo sebenzisa ke esami selingasiqambi isibongo sami ngiyabonga ngohlelo kodwa ngiteke ngikhumbule emuva laba ngiseselili lemanyana kodwa ke kwakukhula ngicela ningangijaji labantu abayenza ucomment ku YouTube bangamboni njengesishebe nangasosishebe we all growing up laba belama 20 years 22 years yayi age yami ngiyaxolisa yimi ke uthando ngitshele izingoma zanda uthandi yeah okufitting ukuthi ngichaya Highland kuthi kunjalo vele inhle ngivale lo hlelo ngibongeleke udonation uDodo bengiyo usibambele imchina yethu lejakaleni ke ubonga nisibanda lokho edinga intombi likhangele ongani kuyakhangeleka lisazi selapha umfana ngani kubi these days amantombazana siwabona ngabona ngeza chiza bye bye. Ayela iwinile salamu
sifisa baye phambili ibhola seliphelile Islander iwinile sababunga abafana sifisa baye phambili Mama,